Umnyaka wa 2020 awukabi ngulomnanzi njengoba waphazamiseka tindlo letinyenti kanzi letebulungiswa nato azange tisalele ngaphandle. Kwaba nekubambeleleka uma kumele kushushiswe lamanye emacala njengoba kumele kushintshe indlela lokuphiko belenda ngalo tindlo. The judiciary was not spared from the impact of the COVID-19 pandemic on its operations and had to quickly adapt to the new normal and switch from physical to virtual court proceedings and operations. We are grateful to the Office of the Chief Justice for managing this difficult transition as well as they have done under the trying circumstances of lockdown. I-COVID-19 yaphinza yaphazamisa kuba khona kweluhlelo lwatu lwemisebenzi kuloluphiko lwetebulungiswa. Lo kwashiya kuvuleke tikhala etinkhantolo. Inkantolo lephakeme ngulenye lesolo inetikhala letingakavalwa. I am not sure what the delay is, what is causing the delay, but I hope that the president will make the appointments without any further delay. Njengobe loluphiko lwetebulungiswa lusazama kushintsha indlela lwenda ngayo tindlo ngekhatsi kwalo kuningele kusamele kwendiwe uma kubuyela udzabeni lwalabasikati njengoba sincane sibalo sabo kulo. At the end of the reporting period under review, the establishment for judges comprised 234 judges in active service. 44% of those judges are women. The number of magistrates in active service is 1,726, of which 49% are women. Lombiko waminyaka yonke uphuma ngelanga letebulungiswa njengoba uveta nekutsi lisebenta njani loluphiko.